Djevojke, tko će prva otvoriti? Da, hajde da to učinimo zajedno. Opa, je li to pizza? Wow! Izgleda kao da je Emma dobila jeftinu verziju svima omiljenog jela. I kako ti se sviđa ova pizza? Vrlo ukusno, Mary. Premium pizza? Mia je samo totalna svijest. Oh, je li sve u redu? Oh, super! Vrijeme je da pogledamo ovu ljepoticu. Wow! Je li to pizza sa školjkama? Tako je skupa, ali Mia ih ne smatra ukusnima. Da, riješili smo se viška. To je to. Pa mogu li sada probati ovu pizzu? Vrijeme je. Dakle, kako ti se sviđa, Mia? Da, čini se da nije impresionirana. I kako tako skupa pizza može biti tako loša? Izgleda da Mia ima ideju. Hej, tijesto, pa možda barem to neće razočarati. Da vidimo. Izgleda da me je Kora mnogo više impresionirala. Ne, ona je upravo Samo rekla. noge. Wow! Pa, sada je na tebi red, Mary. Moja omiljena pizza? Ovaj jedinstveni okus? Što? Možeš li? Molim te? Trebaš li koru? Pa, u redu. Kako je čudna. Dobro, imam još toliko sočnih kriški pice ovdje. Kojom da počnem? Možda obje odjednom? I 3 odjednom. Zašto ne? I posljednja. Super, kakva ukusna stvar. Tvoj red, Emma. Izgleda da Emma uopće nije upoznata sa smrznutom picom. Treba je zagrijati, ne tući. Hajde, Emma, razmisli. Ideja. Emin osobni kuhar je Spreman si ispeći ovu pizzu za Kako nju. je Sjajno imat vlastitog kuhara. Sada će on ispeći Eminu pizzu na ovom elegantnom roštilju. Što da kažem? Bogat život ima mnogo prednosti. Izgleda da je Emina pizza skoro gotova. Da vidimo. Izgleda prilično dobro. Emma, kao prava dama, slijedi sva pravila bontona. Kuhar je spreman poslužiti picu. Wow, je li ovo pravo zlato? Kako prelijepo! I vjerojatno je tako ukusno. Hajde, Emma, probaj uskoro. Kakvo sočno djelo! Ajaj, Čini se da jelo koje izgleda neusporedivo ne mora uvijek imati neusporediv okus. Jopi! Wow, dobio si rezance. Mike ima najjeftinije rezance, Britney ima gumene Haribo rezance, a što je s Jane? Nevjerojatno. Zlatni rezanci. Pogledaj to jelo! Mike, što je to? Čemu se smiješ? To su rezanci. Uf, o, zub. Izgubio sam zub. Uf, jao. Boli. Oh, što da radim? Mogu napraviti rezance. Stavimo suhe rezance na tanjur i potražimo vodu. Oh, vani pada kiša. Možemo uzeti malo vode na tanjur. Uskoro će moji rezanci biti kuhani i pojest ću ukusan obrok. Wow, lijepo. Fuj, Mike, ovo je grozno. Zašto si to mislio? Zapravo je jako ukusno. Mljac. Pa, ja sam gotov. U redu. Sada je moj red. Oh, ne. Hajdemo napraviti rezance s marmeladom, ali ne s ovim štapićima. Imam električnu vilicu. Da, samo će posložiti rezance. Neću se truditi oko toga. Pokušajmo. Čemu služi ovaj gomb? Oh, Mike, što si učinio? Svi rezanci lete. Oh, Mike, prekriven sam slatkišima zbog tebe. To je strašno neugodno, Britney. Fuj, hej, ukusno je. Ostala je samo jedna rezanca. Pa, bilo je nevjerojatno ukusno. Sada je moj red. Trebam ogromnu salvetu da se moja skupa dizajnerska haljina ne zaprlja. Sada možemo probati ovu rezancu. Naravno, s mojim zlatnim štapićima. Kako ukusno! Na.
čudna. Ali barem mogu uživati u svom zlatnom jelu. Jupi. Wow, zlatni sir samo za mene. Kako lijepo. Gej, zašto bacaš salvete okolo? Dobit ćeš svoje. Tvoj nakit će privući moj magnet. Wow! O, moja kosa. O, ne. O, čovječe. Ups, nisam htjela s kosom Jane. Jupi, hura! Woohoo! Cool! Pomoć! Imam Jelly Skittles u boci. Wow! Joj, Jane uopće nije imala sreće. Ona ima jeftin jelly. To je bez boce. Wow! Ovo je super skupi jelly. Što? Bože, još Ona uvijek prva. gori. Hvala ti. Uopće to ne želim jesti. Izgleda grozno. Ko je to znao? Ali prilično je ukusno. Ukusno. Definitivno bolje nego što sam očekivao. Wow. Moljac. Lijepo. Ja mislim da sam zalijepljena za žele. Ne, moja kosa. Cure, pomozite mi. Povucite. Ne! Što si uradio? Žao mi je. Nemoj to raditi. Grozno. Ti si na redu. Jedva čekam probati ovaj žele. To mi se stvarno sviđa. Fino, wow, gdje je Fino? Što nije u redu? Moj Bože. Ne! Ne želim da me pomuzu! Radije bih probao svoju zlatnu žele. Pa! Dobro! Foul. Njom, 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 njom. Što? Koji grad? Preuređuješ li nakit? Ovo je on. 1, 2, 3. Odušo. No, što je to? Čekaj. Ne, kažem. Odustati? Mary jedva čeka vidjeti svoje jelo. To je tjestenina. Ne izgleda tako loše. Mia već slini. Pa, Mary, vrijeme je da ga probaš. Zamotajmo malo tjestenine na vilicu. Ovako. Dobro žvači. Izgleda da Mary nije cijenila okus ove tjestenine. Naravno, jer prava tjestenina treba umak. A kakav preljev će bolje ići uz ovaj zadatak nego kečap? O da! Što više kečapa, to bolje. Čini se da za Emu to ide u luksuz. Kečap nije bio dovoljno dobar. Oprezno, Mary. Mia već dugo gleda tvoje jelo. Sada ga možeš probati. Doista, kečap je najbolji izum čovječanstva. Izgleda da Ema još uvijek negoduje nad Marijinom tjesteninom. Kako je ukusno. Oprosti, Mia, ali tvoja tjestenina te čeka. Hajde, otvori je. Pa, da vidimo. Wow! Što je to? Crna tjestenina s morskim plodovima? Da. Prije toga smo već saznali da Mia nije veliki ljubitelj morskih plodova. Ema, izgleda da si stvarno htjela dobiti ovo jelo. Pa, trebala bi vidjeti što imaš. Čini se da je Ema dobila instant rezance. Ne, ovo nije ono što princeza jede. Crna tjestenina s morskim plodovima mnogo više odgovara Emi. Sigurno se može smisliti nešto drugo. Moramo spasiti situaciju, Ema. I naravno, još jedan plus bogatstva je novac. Hej, Mia, kako ti se sviđa ovaj dogovor? Wow, očito su instant rezanci privukli njezin interes više nego novac. Pa, Nećeš me sada su zaustaviti. svi sretni.
Emma konačno može uživati u omiljenoj tjestenini s morskim plodovima, a Mia jede svoje rezance s užitkom. Pogledaj. Savršeno! I Mary je dobila novac! Što reći? Posao je bio uspješan, svi su zaista sretni svojim izborom. Pa, očigledno. Sladoled! SpongeBob sladoled! Imam najskuplji, a ja imam šareni sladoled. Volim to! Čekaj, počet ću! Želim pogledati svoj sladoled. Ne izgleda kao na pakiranju, ali nema veze. Ukusno je. Stvarno mi se sviđa. Mljac, 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 mljac. Ali to mi nije dovoljno. Britney, hoćeš li podijeliti sa mnom? Što? Ni ne pomišljaj na to. Ovo je moj sladoled. Osiguranje. On želi ukrasti moj sladoled. Riješite se ovog jadnika. Ovo je tako ukusno. Volim to. Mljac! Mljac! U redu, pusti me. Nevjerojatno. Pa skoro sam gotov. Hvala na pomoći. U redu. Nisam probala skupi sladoled zbog njega. Uvrijeđena sam. Jesi li gotov? Sada je moj red. Trebam samo žlicu da pojedem svoj ukusni, skupi sladoled. U redu. Izgleda nevjerojatno. Nikad nisam okusio ništa bolje u životu, iako koga ja zavaravam. Jedem ovakvu vrstu sladoleda svaki dan na svojoj jahti. Wow, sladoled je moja slabost. Mogu uzeti Janein sladoled. Hej, majke, to je moje. Previše je skupo za tebe. Hej, ne, moj sladoled je uništen. Kako ukusno, ne mogu prestati jesti. To je san. Što je ovo? Što? To je glupo, na tome nema ništa. Pomoć! Užasno je. Ako god. Ova torta nije gotova. Ne želim je probati. Ipak, ne ima tako loš okus? Da, prebrzo donosim zaključke. Definitivno je ukusno. Mogao bih to jesti cijeli dan. Nešto se miče u ustima. O moj Bože. Što se događa? To je samo gusjenica. Mistična mačka. U redu? Doviđenja. Sada ćemo očistiti tvoju sobu. Hvala. Vidiš, Jane, u redu je. Hvala ti. Moram sve dezinficirati. I tebe također. Mogu li biti sljedeći? Da. Neću učiniti svoje. Moje će učiniti sve. Osobna seksualna igračka za mene. Možemo li opet biti normalni? Kada će ovo završiti? Kada se ovo završava? Mogu to popraviti. Les, molim. Dosta ti je? U redu, neka bude. Okej, eto. Hej! Plešimo. Idemo. Napravit ću remek dijelo od ove torte. Samo trenutak. Macarons. Ja sam... Dobro,
Dobar tek. Sranje. Htio sam pokušat. 2. Ne mogu pronaći... Ne uživamo u školi. Ugoditi da blagoslovi tebe. Ovo je ukusno. Možete jednostavno stati. Obriši prste jezikom. Amljat. Vidiš? Imaš svoje vlastito remek dijelo. Super! Onda ću se baciti na posao. Vau! Prava je eksplozija! Ova skupa torta ispala je zaista ukusna i slatka. To je šteta. Djevojke, gdje ste? To je torta u obliku jednoroga. I u obliku konja. Julie je poludjela. Kriptovaluta. Odin Guska. Kvak, kvak. Pozdrav, djevojke. Kuku, hej. Srijeda, pogledaj Guska. Pa što? Nasmiješi se, to je bolje. Nacrtaj. Vrijeme je počelo. Au. Hura! Možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti obris. A sada ću obojiti nos, šape i tijelo. I neka krila naravno. Prekrasno. Savršeno. Guska je dosadna. Bolje je nacrtati čudovišnu gusku. U redu, to je super. Wop. Da, savršeno. Wow. Vrijeme je isteklo. Moje je spremno. Pogledaj. Prekrasan crtež. A sada pogledaj moj. Kakav zubati užas. Ne. To nije to. Enid pobjeđuje. Dođi ovamo, dušo. Dobro napravljeno. Izvoli, Enid. Da, pa to je u redu. Volim te. Monika, ti si prva na redu da zavrtiš kotač. Ne želim kaktus. A eto, kremu ne bih odbio. Ne možeš to učiniti. Kaktus znači kaktus. Nemaš sreće. Ali ne brini, onda ću ja imati sreće i bit ćeš sretan zbog mene. Da vidimo. Odlično. Jupi! Rekla sam ti. Nema ničega boljeg od Haba Baba žvakaće gume. Pogotovo kad ih ima puno. Želim ih što prije izvaditi iz kutija i zalijepiti na tortu. Mislim da će biti nešto jako ukusno. Fenomenalno. Hej! Do sada imam najsvjetliju tortu koju sam ikada vidjela. I to nije sve. I mogu napraviti srce od preostale gume da moja torta bude još ljepša. Super! Tako dobro. Monika, što misliš? Vrlo je slatko. Vrijeme je da ga isprobamo. Sjajno! Wow! Nevjerojatno je ukusno. Želim pojesti takvu tortu odjednom. Da! Hej! Mogu li barem probati srce? Ne, ja ću ga sama pojesti. Jupi! Želiš li vidjeti najveći balon u svom životu? Što ti je? Ti nisi htio dijeliti sa mnom, a ja ne želim gledati tvoj balončić. Uzmi to. Kako se usuđuješ? Cijelo lice mi je sada ljepljivo. Prestani se smijati. Bolje pojedi svoj kaktus kolač. Kako ga mogu jesti? Kaktus je tako bodljikav. Shvaćam. Ako ukloniš bodlje, kaktus neće uzrokovati ozbiljne probleme. Ali škare za nokte očito neće biti dovoljne. A ove su prevelike.
Hej! Mislim da Hej! su ove škarice savršene za šišanje kaktusa. Što? Kako je dosadno. Gotovo. Sada ostaje samo jedno. Naribati kaktus na moju tortu. Izgleda stvarno slatko. U redu. Izgleda prilično dobro. Što je s tobom? Da! Ha! Ha! Prestani govoriti. Vrijeme je za jelo. U redu. Nadam se da ima dobar okus kao što izgleda. Oh ne, kao da jedem tortu s okusom trave. Odvratno. Uživaj u obroku. Vau, kakva torta! Ovo je za vas, djevojke. Tko god bolje nacrta, dobit će je. Super! Vrijeme je da počnemo. Super! Treba će nam crno tijesto za konturu. A sada nadjev od jagode i maline. Super! Juhu! Ne, čokolada je bolja! Vrijeme je isteklo. Već? Dobro. Stavimo palačinku na tanjur, pretpostavljam. U redu. Idemo to napraviti. Imamo tortu. Bravo, djevojke, oboje pobjeđujete. Super, hura! Čestitke Wednesday! Vau. Hvala ti! Izgleda odlično. Dođi ovamo, Patch. I ja imam srce i jednoroga. Njami, njami, njami! Mljac. Sjajno. Super. Kamen, papir, škare. Pobjedila sam. Vau! Oh, čekaj, leteći Pikachu? Da, ovo je tvoja nova nagrada. Dobit ćeš je ako je dobro nacrtaš. Ni ne pomišljaj na to. Vidjet ćemo o tome. Zašto? Moram pobijediti. Koja ruka? Je li Enidina bolja? Hej, pa, razumijem, ali to neće uspjeti. Pa, hajdemo smislit nešto. Oh, ne. Djevojke, završite. Oh, ne. Pogledaj mog Pikachua. Kako ti se sviđa? Hej, sjajno, Enid. Wednesday, pokaži mi crtež. Jesi li sigurna da je to ono što želiš? Nema na čemu. Kakva noćna mora. Pobjednica je Enid. Sjajno. Hura! Oduvijek sam sanjao o Pikachu. Naravno, tvoje je draga. Super. Hvala ti. Letimo, prijatelju. Ne ovdje. O, čovječe. Želim biti prvi koji će zavrtit kotač. Šališ li se? Mrzim školjke. Zašto sam tako nesretan? Jer sam sretan. Dobio sam šlag. I sad ću ga staviti na tortu da bude još ukusnija nego što jest. Glavna stvar je dobro ga protresti. Spremno. Sada ga možeš jesti. Da! Što? Djed Mrazi, što radiš ovdje? Nova godina još nije blizu. Vrlo smiješno. Samo si ljubomoran na mene jer imam cijelu tortu preljevanu slatkim vrhnjem. Oh, tako dobro! Ne bih odbio takvu stvar. Tamo je kolač koji tebe čeka s dagnjama. Tako su odvratni. I tako čvrsti. Pa, zbog njih sam izgubio zub. Nakon ovoga ih više uopće neću dirati. Ne, molim te. Ti jednostavno ne znaš kako ih uopće jesti. Ne moraš jesti školjke. Glavno je ono što je unutra. Pogledaj kako je ukusno. Stvarno? Hej! To bi trebao staviti na svoju tortu. Kakav smrad. Moram li ih jesti? Naravno. Fuj, odvratno. I čim se tvoja ruka digne, kako možeš pokvariti tako ukusnu tortu? Povratit ću samo gledajući to. I stvarno će mi biti loše sada. Vau, Suzije, imaš ogromnu perlu ovdje. Suzije, makni se.
koji je otvorio školjku pa je moja. Vrati to. Daj mi to. I biser je također molim moj. te. Oh, ne. A gdje je sada? Moram ga prvo pronaći. Oh, zašto si to ti? Pronaći ću ga. To je moje. Oh, ne. Nema ničega. Očito smo se umrljali u školjkama i kolaču za ništa.